Ani baka pani EP ni 2.8 km kamdere sisa kimla re ban kmai 2.8k 2.8k kadai kanu chi 8 lakh 100,000 chi nai kimla re ban kmai kata. Hello blog, welcome back to Tag Bittu YouTube channel. Blog hagani video ngan pesno thoi which pangnu AB family kanu ukmai bisa dagani YouTube. Pai blog uni AB family am munta ula famous bah po megla the bon ha ki group blog ki sio tanat ba ban pa e video jongko. The baita lada api sio tanat ban pa e video jongko the pi kwa ban tibem kanu uni bro ukmai dagani YouTube. Namar Pilatip udah content creator to uchna video overall explore ya meglia te uchna video chpang meglia overall to baita bon ha ki bro to bo meglia am kisno tanat baban pa video jong last time por upoi hajwai ram bon ha bro hajwai ki support yo ki keren bat om to ata de kum konja ki pajba ki ejo to baita pelok hagani video hoi hagani video ngan pani ip kata kanu nu bro ula aban kebai besar dengan YouTube. Pai blog. Ini video jonga di kumunca inspiration ipi. Lada di bro ichna video lada ki de bro ki de content creator de kanu kila aban kebai bisa online. Ini video de pangata ande de pangi he di bro namat lada ngap personal to ibi pang nu bro ukumai kata-kata dengan YouTube. Video don ada question na jingkli haja ben jompe lada uni uba ukumai kat kani bisa dengan YouTube to video la aban kebai de menta film don de ada idea bo pila aban kebai dang ba lada pi pa ini video lada pi tip uni AB family kanu ukumai de mut video yo ada inspiration ne motivation ban kebai bisa komuni uba AB family te bhaita ani video de phangata te ladapi pa ani video ro mata away request the people log ladapi snotanat komuni video pila aban like ani video pila aban subscribe ya ni channel jonga pe blog ladapi subscribe ladapi like ani video ngan tip op interest ba ban video komni the next time ngan ngala aban wanra ip we creator abo meglia bo ki chna video jong khasi daki viral de kanu ki kamai bisara gani YouTube ngata ngala aban wanra ip video baita hagni video ngan I like MEP pai pelok like mod kade kum gaja ngan I target ip ban like video jonga teman tang adon chipoja subscriber hapo chipoja subscriber pelok dan don tang chispangon di bro balai ini video chipangon AB family nomor PAGO de pi pa video jongo to bhaita ani video ro de chipangon jong oi de bhaita pin like ba ini video jonga tang aku atang chispa like mo kesno ba ban like de rabi pan like de teman tang an le yu pelok ngan pesno thoi bi step by step kanu subscriber ni ba udon de kanu kumai bisa dengan YouTube the first time ini video jongo kanu yo views te menta latest video jongo kanu yo views pangta rongan ip hagani video develop ani de laptop screen jonga te menta ngala open dengan AB family YouTube channel dapat ini de profile jongo ladapi pad ire ni de profile currently ki don 6 lakh rupu pra hajar subscriber to list pak handai pun rutli ki video ki la upload hagni YouTube perkhat blog live pak handai pun rutli video mut kacimpor bhai ki banyo ani 6 lakh rupu pra hajar subscriber te soi video banyo ani 6 lakh rupu pra hajar subscriber ki thap live pak handai pun rutli ki video to fil ati bi gata jing tre system jongki namar ki tre system bhai tai ki la yo hado 6 lakh rupu pra hajar subscriber ma telada pilej am hani total hani ngan pani pit lifetime view the total lifetime view ki yo nyabu 100 million hoi plok nyabu 100 million views ki yo live spark name rotri telada pi ko man tem last live post ngi kanu ki yo views to pai last live post views ngi plok ki yo halway million views plus san pun rotli ki video ki upload hani ha YouTube ki yo halway million views te ani nyob 100 million plok ani lifetime te pai mentah po chi panai ki yo halway million views te pila ati mentah nang slam nang famous te nang slam nang he views te nang slam nang kamai bisa chi bon roma teladang klik ni video teladang apni ip latest video jong uni program kanu yo dapat latest video ani de pangania William Nagar te uyo kanu chi live pra hajar views hapo nyo ganta tamba pelok lada piku aban research pangi YouTuber am first time film don kamera ban pa jaga latest video nama latest video kila adon fan kila adon subscriber to kin yo views bai tamba lada pi click ni oldest video am hani oldest video pin tips phangani video ni de oldest video fun learning with Khasi song AB family te ni de try ki chi samla bai ta ki chna ni video la ade chi phau banai manta mut kinang don
menta ani channel Jong ki padap rai chi snam nang don chi phau banai ta possible phau banai pai first time ki yo nyop 100,000 views ani nyop 100,000 views ro pulang ngawang pi menta recently ka increase ani views nang ladang keren first time kimla ada banyak views kum ni ta ini de kum ganja jing attraction ki pai ba da bo megla ki yo namar ki wi de kan thai si wi de charang da po pharang ki lang samla na baita bon ki bru ki snot nat ban pai ni video da baita ki video jong ni ki viral bai pai ki chna video ta hado hania most important pai blog hado hania thumbnail jong ki ro kai tha phone khasi learning mod ni ki ko aban ni samla jong open source tho jong khasi kumta phone learning with old school khasi song the community bon high video to upload by latest video daily upload by video ro bhai ta ki yo yang million views tani ro we video changi tho the community blog ki upload by video daily lada don jing sajaro ki chna video chang ye saja ki yo the bhai ta ki viral ba pa ani pharang is driving manta lada pi pai the pin click bite oh don pharang driving up of meg le pin click by kum don I kan ja click back ki ip lada pi I komita da pin click by the any day most important ki use ga jaben jong ki banchna thumbnail ban bro ta ban pan viral lega video ata de step 1 the mentangan pen ip popular video nomor popular video ro pidon kam ban tip the popular video any day chang jing yi tho jong ki try ki I tho baita any ki yo nyob lak sob san 1000 views the mle le ra mentangan apa so to be full details pangani abp family kanu subscriber ki don kanu video ki don the plus latest video jong ki lada pi pai kanu views the oldest video jong ki but popular video long lap so thoi bi the mentangan pasyo thoi bi kanu ki mai the lada pi kwa ban ti be ga jing mai jong ni abb family na pro first point pi don kam ban copy ni username jong ki the let hani ha google the source pi don kam ban source ni social blade choose source ni social blade lada pi click ni social blade the pila ban ti phang kanu ki mai the mentangan click ni social blade the lada pi kwa pila ban check jong ki we ne jongaro pila ban check lada pi kwa ban tip ye gani the mentangan sign in ye gani the blog mentangan la de sign in the hani ha jong do blog pi don kam ban ai kerteng jong channel the hani ngala ai ab family 2024 the mentangan click hani the pai ani day to channel banga pan evm ki don chi lak ru kan de haja subscriber plus nyo 100 million views plus likes pan ru pun ru likes pa kan dai pun ru lagi video ani ngala pan ep ki join new number option arapso ani day joining date jongki tementangan pan ep kanu kik mai mo chi banai kanu kik mai the total earning jongki kanu the chisni kanu kik mai daga ni youtube changtangan pan ep pai hani last live post ni kasan haja subscriber ki yo hadway million views ki yo changtang ala pani bi the kanu ki mai tapai lada ki yo hadway million views the total ki la ban kai ni 2.8k dollar hado sobusan dollar the monthly estimated earning kan ni the yearly ki la ban kai khat praja dollar to aspa khandaisan dollar the lada pe calculate ini 2.8k dollar ne 45k dollar kanu kala aban long hani INR smartangan pendipi chulet hani ha google the source USD to INR telada PPE kan hani ka tho United States dollar te hani kanu yo 2.8k mod 8000 praspa the 8000 praspa lada PI te hani ka tho chi lada pi tho hani chi 2.8k gade 8000 praspa te hani kanu ki laban yo chi r lakh 100,000 sos pa san kundu dong ka ani di monthly earning de ngan pani pi pai pelok ini ini mdere real earning tamba duna 10-20% kumta kala banduna de 2.8k gade chi 8,100,000 telada pi kenya ni 100,000 kanu dengan lej hani dengan to 100,000 lightly not te hani pi ka tho kanu live khandai lak arpu prajar news pa nru pradangka te ni de mut maximum earning ki la ban kamai hado live khandai lak te minimum ki la ban kamai hado 8 lakh 100,000 te ni de te mentangan pesno to bi pai kadai sisa ne ani bonga pani pi hani 2.8k pai pro ani boka pani pi hani 2.8k kam de re sisa kimla re ban kamai 2.8k kadai kanu chi 8 lakh 100,000 chi nai kimla re ban kamai kata tang ba lada pi minus de gani 2.8k like khin da pila ban khin 1.4k teman tangan de hani dengan I 1.
1.4k kadai $6,100 te $6,100 kadai 6,40,000 te ni 6,40,000 kila aban kemai lara duna ro pila aban kenci lara duna lara piku aban penduna gini mostly pila aban penduna prapo jar nyopo jar nen rupo jar kila aban kemai dengan YouTube hai blog balai number kharwei million views blog kharwei million views ha YouTube am la hai ba mde re ha Facebook ngam tep la tang ba ha YouTube kharwei million views la hai tum le le ra mantangan pani pi cheese ni kanu ki kmai ta hani ka tho Friday chi R4R tarik em R4R tarik 6,000 subscriber ki yo te plus 6,000,000 views ki yo cheese ni te lada pi pa ye earning jongki ki yo khandai ba so to 1.k dollar khen bai khandai ba so dollar ka dei kan ngan pani pi cheese ni ne one day earning khandai ba so dollar ka dei 1000 aspa rudungka the prajar aspa rudungka de ata de single earning jongki mut one day earning cheese ni ki mai prajar te lada pi minus de gani prajar 100% ro ka dei 100,000 to 100,000 cheese ni ki mai te 100,000 cheese ni ro chip nai kala he ba temut kali pelok gila ban kebai bisa daga nia YouTube lada pi calculate gani total earning jongki kadai kan nu khat pra jaram dengan le hani khat pra man I like lagi not dapat hani khat san lak dapat hani khat san lak nyo pwe jar khat san lak nyo pwe jar hapo chi pho banai ki kemai daga ni YouTube lada pi nyo la he ba eta khat san lak pila man kin chi pho lak lada pi travel la pinyo lada pi 3 government job pinyo chi paulak lada pi 3 office pinyo chi paulak phimla ra banyo da bha ita de power jongania YouTube da blog mentang ala pani pi ke power jong YouTube kanu phila man kpai te hani blog awe pi don kam yaga jing 3 chi top hoi jing 3 chi top mod pi don kam ban thap video daily ne ars ni we video pi don kam ban thap lada pi thap lada ki pajwa ki sno tanat ban pai video jong pi da blog ni live jong pi kala pa ban settle so viro phila ban kmai bisa chibon da ta bisa ba pi kmai blog phila ban le offline business phila ban le online business namar lai per kharat tang ha YouTube lada pi yo bisa chibon na YouTube ro ata bisa pidon kam ban invest chegwe kam namar pidon kam lai sauteli ki income source namar YouTube phim tep ra kasngi yu ka YouTube kan delete iga YouTube channel jong pi phimla ara ban te baita iga jing safety blog pidon kam ban le yu lada pi yo bisa ata hi bisa bo pi yo phila ban invest 100% hegiwe business lada pidon business lada pi ko aban le business lo jong phila ban invest ata business lada pi ko aban saving ata bisa bayo piyo ni 100% lada pi saving ha mutual fund na stock market dataro ata bisa jong pi kala ban kemai mut pi datu bisa ba pi saving datu ikan kemai pi lada pi le offline business atu bisa pi titia data kin kemai bisa pi tabai da bisa jong pi pidon kam ha ban penlekam lada pi penlekam ha bisa jong pi haden yo jing jare pi dan tang ala pen ip full details pang earning per subscriber but daily kanu ki kemai monthly kanu ki kemai the source always total earning jong ki kanu ki yo da ni YouTube ngala pasno thodi manta pi dei manta lada pi la pa video hado manta te perkhan lo jong pi kwa na ban kemai lada pi kwa ban 3 stom 3 dang bangam ong ra lada pi 3 stom da pim la da ban le pim la da ban long YouTube pila pitrai praganta pitrai kandai kanta te haden pila ban ai chiganta aganta ha YouTube ro pai blog ngaru de bro kumtai ngaru ngatrai mentang ngatrai pra kandai kanta tanga wan ngachna video tanga persno thoipi na bai ta ei kam ro blog pila ban le lada piku aban le so ibe blog kanus ni ini time important ba balai ngau pi menta ibru bo la adan du pho yo post na mem kim la cho ki kwa time ki kwa por tang ba kim yo cho tang ba ngi nang don ar pho we ar san ne hado lai post na menta ngi nang don ba por jongi ban use ga por ban kmai bisa si bon da phiro la ban use ga por jong pi ban kmai bisa si bon ko blai si bon